twongeye kubirizaho abakunzi b'Ikirura TV wanaho muherereye hatandukanye, abo bwije tubahaye mwiriwe nabo bukeye nimwaramutse. Uyu munsi ni na kane, iminsi ni 11 y'ukwezi kwa cenda umwaka w'2025 kuri mikoro z'Ikirura ni Mutumbirwa Sava na Juste Bigizi. Tugiye kubagezaho amakuru yuko akarere kiriwe k'imisozi miremire ndetse n'imigufi. Ingingo z'ingenzi zigize ayo makuru turambura mu kanya. Amakuru yacu tugiye kuyahera mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize Minembwe, aho tuza gukubitira n'ubundi Nyirembo rya Gahwera aho bita kwa Sekaganda hazindutse habera imirwano. Turakomereza n'ubundi za Gahwera nk'ibisanzwe za Mikenke, Pwenzero na za Rugezi, ari amarembo yose dukunze gukoresha turaza kuyava imuzi. Hanyuma rero turaza gukomereza muco hagati Indondo ya Bijombo na Rurambo, turikonera mu misozi migufi ariyo za Ibogobogo no mugi wa Uvira, nyuma yaho ingabo z'Abazalendo cyangwa se Maimai ya Wazalendo yaje gucika intege muri kamwe kajagari bari bagize hafi desimene batera hariya mu mugi wa Uvira. Ubungubu bakaba basa n'abahagaze, ndetse amakuru yacu turaza kuyasoreza mu mugi wa Goma. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize Minembwe. Juste, umujyi wa Minembwe abaturage biriwe neza, aka kanya tuvugana bose bamaze kuza, bari mu mago yabo aho bavuye mu mirimo itandukanye, aho biriwe hatandukanye. Uyu mujyi wa Minembwe abaturage baho bose biriwe neza. Inkengero za Minembwe gusa niho zumvikanyemo imbunda mu masaha ya mu gitondo cya kare, ariko yagiye kugeza mu masaha ya saa 2 umwanzi kera yahunze. Iryo ni irembo rya Gahwera, ariko andi marembo yose agize uyu mujyi wa Minembwe duhereye muri Rugezi, abaturage n'amatungo n'ingabo baherereye bameze neza. Mu Marango naho uhereye za Biziba ukazenguruka ukaza ukagera za Kivumu, aho hose hari umutekano nubwo umwanzi atari kure, ariko kandi hiriwe neza. Mukoko, Pwenzero naho umutekano waho wiriwe neza, ndetse na hariya mu Mikenke nyuma yaho ku munsi w'ejo naho hiriwe urugamba nabwo rwaje gutwara nk'amasaha 4. Umwanzi akaza gutsindwa ndetse agatsindwa nabi cyane, aho yaje gukubitwa nabi. Nabo uyu munsi hiriwe agahenge. Rero irembo ryazukemwo imirwano n'irembo rya Gahwera, aho umwanzi yazutse agaba igitero mu masaha ya saa 11 agana n'igice mu irembo ryo kwa Sekaganda, ariko nanone yaje gusanga abasore bamwiteguye, kamera z'amadubu n'intare zamurebaga uko yazaga kose, ariko kandi yari yitwaje amasaha ya kare yibwira yuko ashobora gusanga wenda baryamye, ariko kandi siko zagenze. Amadubu ntazajyama n'intare. Umwanzi yaje kwakubitikira cyane, murumva yuko nta na mwanya yaje kurwana. Umwanzi yatangiye saa 11 zigana n'igice, ariko kera saa 1 n'igice umwanzi yari yahunze. Amasaha 2 gusa yarahagije kuba umwanzi yari kuba kera yakubiswe bihagije, cyangwa se bamaze kumuca intege. Umwanzi yahise ahunga aza yerekeza iyo yaje aturutse muri biriya bice bigana za Gashasha, za Mibunda, iyo umwanzi yari yaturutse. Uwo nguwo umwanzi yari FDLR, yari ingabo z'Abarundi zari kumwe na FARDC, ndetse utaretse na za Maimai. Ariko kandi baje gukubitwa nabi ku masaha y'ayo masaha twababwiye saa 1 n'igice umwanzi yari amaze gucika intege yahunze. Hanyuma reka dukomereze n'ubundi muri ririya rembo rya Mikenke, ndore ko ari ryo ryegeranye na Gahwera, kuko ku munsi w'ejo naho hagabwe ibitero. Yego, ariko ejo iriya koalisiyo igize iminsi igaba ibitero hariya mu misozi miremire yaje guhura n'uruva gusenya ejo. Ni ukuvuga ngo imirwano yabereye hariya muri Mikenke yabaye amateka, yaba ari mu Babembe, yaba ari mu Barundi, yaba ari mu Bafurero, yaba ari muri za FDLR. Ni ukuvuga ngo byababereye amateka. Yageze ku Babembe ho ibaca umugongo. Nimba wategera modiyo yabo y'incamugongo baba batakanagoka, aho bavuga yuko mu myaka 8 bagize bagwana n'amadubu n'intare. Ni nkayo ishobora kuba yababereye intambara mbi. Niho bagitakaza ku rwego
rwo hejuru twe rudushimishije, ariko iwe rubababaje birenze kuko bavuze kuko imfubyi n'abapfakazi zasigaye zidafite umubare. yego Ejo bahuye n'uruva gusenya muri Mikenge, barakubiswe, twababwiye kuko ejo urugamba rwagwanwe muri Mikenge, yego twababwiye kuko ari abantu bari basa n'abafite igifi, ari inka zari zifite igifi, zigera ku muvuri, zirya umunyu, batinda kuzereka icamba. yego noneho bazeretse icamba, niho haho y'amazi ziyamwana inyota nyinshi. Rero ni ukuvuga ngo ejo abasore bari basuhurutse bavuye iyo bari barasuhuriye, baraje ejo baravuga ngo mureke natwe kano kazi ka none tube nk'abarabura twumve, tubaruhure, tubabwire ngo mugize iminsi mukora, turebe bano bantu mugize iminsi mugwa, yego natwe turebe ibyacu, imbaraga twazanye n'amatekinike dufite, turebe natwe icyo twokora. Rero niyo mpamvu barabakubise, bibesha ko bahungiye mu ndake. Izo ndake rero aba arizo ziba gehenumu. Ejo barakubiswe cyane, za ndake nizo abenshi nimwo bafuririwe, nizo zabayirimbye, nizo zabayirimbye. Abandi benshi inkomeri ni nyinshi cyane, zifite umubare. Inkomeri zagiye, iyi twababwiye ariya ku ijimbo, ni nyinshi. Ku ruhande rw'abarundi batakaje viongozi, ku ruhande rwa mayimayi, noneho abarundi ko baranga twabavura mwese. Ubushewa Mubembe yavuze iwe ngo warungirije ngo Yakutumba ngo ejo yasize ubuzima, nicyo cyakuye Yakutumba muri Uvira, kimujana iwabo Fizi, yagiye mu Kiriyo. Yego uko no kuvuga ngo aho ibiyongozi bija gupfira, mwibaze twakadogo za Gasiya ni gute. Yego rero uko niko hameze hariya muri Mikenge, hiriwe umutekano, nyuma y'akazi kakozwe ejo, ni umutekano waho umeze neza. Hanyuma rero reka dukomereze n'ubundi ari amarembo yandi, Pwenzero za Biraro mbiri, naho bameze neza. Yego ari nayo nzira ducamo tugenda muri Bijabo. Hariya ingobyi yaduhetse ihurabizi, Rara Salama, n'utunyoni twaho twose tuzi ko dufite umutekano. Ibintu byarahindutse, inyamaswa zari zimenyereye kurasigwa hariya muri Bijabo, kandi hariya muri Bijabo aba mafumberi basigaye bazukiriza agasanga nizo zagiye mu nka. Hariya muri Bijabo sigaje kuzukiriza inka bagasanga amafumberi n'amahongo niyo menshi, tuhaho yatandukanya bakagiraho none n'inka bakagiraho n'imitavu. Ni amahoro zabonye rero, ukuri hano amahoro zarisanzuye, zaravuze ati noneho uyu ni umutekano none utangwa na generali. Yego rero uko niko bimeze hariya. Hanyuma rero reka dukomereze hariya ku ndondo ya Bijombo. Abaturage babonye bwira, iyo tuvuze ngo abaturage biriwe neza, ntabwo tuba twirengagije akababaro bafite n'ubuzima bugoye abaturage barimo mu misozi miremire, ubuzima bugoye barimo. Yego ariko kandi iyo bwije amahoro, nico gituma dukoresha tukavuga ngo abaturage babonye agahengwe, bwije ari amahoro. Ariko ntitwibagije leta ya Kinshasa ibyo yakoze, n'ubu nyine indege ziri mu birere hejuru y'abaturage bajyana bafite ubwoba. Yego nitudategwa ibitero byo hasi, ariko umwanya n'umwanya indege ishobora kudukwica. Yego rero iyo tubonye bwije tuvuga kuko bwije ari amahoro, ariko nagahengwe. Iyo bwije turashima ati Imana ushima uko bwije, tugasenga Imana ubafashe buca amahoro. Iyo bukeye nabwo tubavuga ati barabyutse. Rero uko niko bameze abaturage bahariya, ariko kandi cyane dusaba ihuriro rya AFC cyane Colonel Nanga, ushaka uburyo ki na biriya bitero byo hejuru igomba kubona umuti wabyo bigahagarara. Yego nubwo umutekano utaraboneka wose ugeze ku rugero rushimishije, ariko kandi uwo hasi 60% umaze kuboneka. Yego rero umutekano n'abaturage bakeneye kandi bifuza cyane, ni uburyo kiriya kirere cya Minembwe cyofungwa, cyangwa se cyaho plateau kigafungwa, ziriya za drone
abaturage akazaryama akavuga ngo ndi mu gusinzira sindi mu kumvira isaso ahahini, ariko kandi sinzire nzi ko iyi nzu ntaco yigwa. Yego, ibyo nivyo cyane abaturage biriya mu misozi miremire. Rero kijwi ry'abaturage abanyamakuru tukaba dusaba cyane, nubwo bigoye twe kubivuga biroroshe, ariko kandi mu bikorwa kuriya nabo ntibasinziriye cyane, ariko kandi tukaba dusaba abaturage kuko nabo babona uriya mutekano uhagije, ndetse dusaba ko Colonel Nanga umuyobozi mukuru w'ihuriro rya AFC akora mbino ziwe zose ko bigenda kose bari abaturage nabo akabafungira ikirere. Yego, hanyuma rero reka dukomereze n'ubundi muri Rurambo. Muri Rurambo umutekano nabo waho babonye bwije ari amahoro, bameze neza. Abaturage bari hariya nabo baza bamera umutekano uri hariya umeze nk'uriya mutekano uba uri hariya mu Madegu Centre. Yego, kuko hariya Amadubu ari hariya yakoze akazi agera ku rwego avuga kuko abaturage bari hano Rurambo nabo bazoza bumvira imbunda. Rero ni muri ubwo buryo bwije ari amahoro. Reka n'ubundi twikonere mu misozi migufi, Bibogobogo bwije amahoro. Ibikorwa rusange barabikora, abanyeshuri bize batahutse amahoro. Ubu ngubu ko barahaza inka, urumva umutekano wa hariya mu Bibogobogo umeze neza. Yego, reka dukubitire bwana munyamakuru mu mujyi wa Uvira, umwemerere hariya tugere hariya mu mujyi wa Uvira. Nyuma yaho hari delegation yavuye Kinshasa igatumwa ikaza guca i Burundi, uyu munsi ikaba yabashije gushika hariya mu mujyi wa Uvira. Yego, zifashe gute? Niko bimeze. Uyu mujyi wa Uvira bazutse bakira delegation nini cyane igizwe n'abantu benshi batandukanye, aho haje ministre wa interieur, ministre wa industrie, ministre batandukanye, haje umugaba mukuru w'ingabo, haje ndetse n'umugaba mukuru wa polisi, bagizwe n'indi delegation nini cyane irimo abadepite n'abasena benshi. Abo bose baje kugira ngo barebe ko bokemura ibibazo byari bigize iminsi muri uyu mujyi wa Uvira. Bityo rero bakaba bahise berekeza ku ngoro nkuru cyangwa se kuri biro nkuru ya province. Aho ngaho niho bagiye gukorera inama, baje kuganira kugira ngo abari bahasanzwe cyangwa se guverineri wari wasanzwe n'indi delegation yiwe nawe babashe kubaheza raporo y'ibyabaye muri uriya mujyi wa Uvira, nabo wenda bagire ico baza kubabwira. Rero ibyabashije kuva muri ibyo biganiro by'abo bayobozi ntibirabasha kuja hanze, ariko kandi baganiriye. Iyo delegation yaje n'umutekano cyangwa se agahengwe muri uyu mujyi wa Uvira kagarutse, kagize kabiri kuva ku munsi w'ejo n'uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ho kuwa kane abanyeshuri nibwo batangiye ishuri, nibigaragaza yuko agahengwe kagarutse. Rero nuko byifashe muri Uvira. Wazalendo zatangiye gutawanyika, ntabwo zikiya zigaragara muri Uvira. Izigaragara nizamaze gukuramo imyenda ya gisirikare, usibye ko ntayo bari basanganywe umwenda wenda w'uruhande rumwe hejuru cyangwa se hasi. Iyo ni ipataro cyangwa se ishati ya gisirikare, ibindi ari ivyenda bisanzwe. Ariko noneho nabyo babasha kubikuramo, n'imbunde bazibitse, ubu ni wabasha kugaragara mu muhanda. Nawo udafite uwahindura, kuko urabizi ko hari abadafite iyo bahindura, ni inyeshamba nyine. Abo ngabo nibo babashe kuzamuka mu misozi, batakiya baboneka ari mu mujyi wa Uvira. Bityo rero uyu mujyi wa Uvira ukaba wagarutse mu ituze, niko twavuga. Nubwo atari umutekano nyirizina, umutekano uzazanwa na AFC M23 twirwaneho. Ico gihe abaturage ba Uvira bashobora kuzategereza umutekano nyirizina. Naho ibingibi gusa nagahengwe bagomba gutegereza k'iminsi mikeya. Wazalendo zishobora kugaruka zigasoza zikagongabanya umutekano, yaba FARDC nayo umutekano wabo ntuba wizewe, yaba n'aba Barundi na FDLR n'ubundi nabo nuko. Gusa ko nagahengwe ko kugira usanga delegation ize ishitse amakuru yayo yazanye, ariko kandi amahoro nyirizina bazayabona gusa igihe AFC M23 twirwaneho bazaba babasekiriza uyu mujyi wa Uvira. Uribuka bwana munyamakuru, ziriya ngabo za FARDC ziri hariya mu mujyi wa Uvira, ba komanda secteur. Yego, bariya nibo bateze kariya kajagari kose kabaye muri uriya mujyi wa Uvira cyane. Niyo matatizo cyangwa se niyo matati, nivyo bibazo byabaye hariya mu mujyi wa Uvira. Kwanga ko
Gasita aza, urumva Gasita yari yatumwe hariya mu mujyi wa Uvira, ariko bataramenya neza grade cyangwa se titre yahawe Gasita hariya, ku buryo kibabona kuko ashobora kuza aje kubayobora, akaza kubayobora. Babona ntayi bakoresha mbino babonye iboroheye, babona kuko bakoresha wazalendo bagomba kugumura, bakagumura abaturage bose babanjije kuri zira za mayimayi, babona kuko bagomba kuzigumura zange Gasita. Yego. Babona kuko atari tosha, banyura mu baturage, baravuga ati mwange Gasita. Iyo ni bande? Ni FARDC iri hariya. Ariko mu gihe yumvishije kuko hari impfumu, chef d'état major, yego, yiyiziye wenyine, ndetse ari kumwe n'izindi nzego zitandukanye, yego, niko kuva ku munsi w'ejo bari kuya abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyane, siritu nibo bari bagandamijwe cyane, ku buryo bababwira ngo nta kintu na kimwe cyo muri Kongo bemere. N'izandiko zirahari, kandi zari zanditswe n'iki n'abayobozi. Ni muri ubwo rwego ki bumvishije kuko hari abayobozi bagiye kuza, bakaza bagera bahita batanga agahengwe, noneho babuza ziriya za mayimayi. Rugire ngo ryatangazo leta ya Kinshasa yatanze rivuga kuko umuzalendo mubona mu muhanda ugiye mu myigaragambyo mu murasi, ari byo zabajanye ku misozi. Ntabwo ari ahubwo nuriya komanda sekiteri wababwiye ngo abashitsi baraje, mwebwe mwe mwiyetse, nimwiyeke ntitubarasa, ariko bitabujije kuko bariya bagomba guhindukira Uvira kandi kabatakataka. Niyo mpamvu twavuze yuko nta mahoro ari muri Uvira, nta gahengwe, amahoro nyirizina, ico bita amahoro bazayahabwa na AFC. Amahoro ameze nk'ari Goma, amahoro icitwa amahoro muri Kongo azahabwa na AFC, naho ibindi byose nta gahengwe. Rero uko niko kuko izo delegation hariya mu mujyi wa Uvira zahashitse, ndetse zakoze ibiganiro, ndore ko zakiriwe n'ubundi na guverineri. Wenda ibizava muri ibyo biganiro wenda buraja guca twamenye ko baganiriye, ndetse n'imyanzuro, gusa ntituramenya igihe bafite hariya, igihe bafite iyo delegation ifite kumara hariya mu mujyi wa Uvira, ariko zanga zakunda nayo izogenda uko hari ibyo yakemuye hariya mu mujyi wa Uvira. Ariko wibuke kuko muri delegation harimo chef w'abaguruguru, chef wa kariya kavuyo, chef wa kariya kavuyo kose ari muri kandi kuba bidakwira ari hariya muri kariya kavuyo, yego, muri bariya wibuke kuko nta bihano bikakaye wazalendo bofatirwa. Ico kuvuga ngo bazahanwaho ntugivuge, nta wazalendo yohanwa kuko nta cyaha yakoze, kuko icyaha cyakoze FARDC, icyaha cyakoze FARDC, ndetse ugiye no kureba wanavuga ko icyaha cyakoze leta ya Kinshasa. Niyo igihe yafataga wazalendo ikabaha intwaro itarabanje ngo ibigishe kuzikoresha, niwo munsi yakoze ikosa. Ubwo nukuvuga kuko reka tuzitege turebe, ariko kera iyo bihona hahi iyo yaje, yego, ukamenya kuko iyi nama arimo iwaza avuga gusa hagoronzohera ahatambamira bariya baguruguru biwe. Ariko ibyo byose tuvuze ntibikuraho hari ijambo, hari message baherutse kwandika ivuga yuko bagomba guhereza Abatutsi cyangwa se abanyamurenge bahereye muri Uvira iminsi 10. Iyo minsi kera iminsi 2 yararangiye, asigaye iminsi 8. Titubizi neza yuko iyi delegation izaza gukuraho iyo ngengabitekerezo, cyangwa se nimba izayisigaho bagasigara bagakomeza kubara ya minsi. Kandi wibuke kuko muri iriya minsi batanze bafite amagambo mabi ahembera jenoside, bavuga kuko iyo minsi 10 nirangira bakiri hariya bagomba kwica bakarandura. Bavuga kuko Gasita atari we kibazo hariya, ikibazo cyose ni umunyamurenge uri hariya, cyangwa se umututsi uri hariya, uwo ari we wese bagomba gufata bakica bagakuraho. Rero hari nundi wanavuze ngo impamvu ngo imiti yabo ngo idakora, ngo abafumu babo ngo bababwiye yuko ngo imiti yabo idashobora gukora, ngo Abatutsi bakiri muri Uvira. Mbese mu yandi magambo umunyamurenge uri muri Uvira agomba kuvamo kugira ngo imiti yabo ibone gukora akazi.
izo rero ni ingengabitekerezo ziganisha kuri jenoside gusa cyane kandi ayo ni amagambo mabi. Yego. Ni nabwo buryo twokomeza n'ubundi gusaba ihuriro rya AFC guca kariya kajagari no gutabara abaturage ndetse no kuba hafi abaturage bakarenganurwa bakabona umutekano, kuko n'ubundi ni igisirikare ciyemeje ibyo gucungira umuturage umutekano ndetse n'ibyo nta vangura. AFC nta vangura igira, kuko aho iri hari amoko yose, hari abahutu, hari abatutsi, hari abatwa, ahantu hose iri ubwoko umunyekongo wese azi ko yavutsemo niba ntibabwitaye, ndetse n'utari umunyekongo akaza n'undi wabasuhukiyeho, abanyamahanga bose barahari. Rero abo nibo bagomba gutabara n'ubundi bari abaturage baherereye hariya. Igitangaje nuko ibyo byose biba ndetse n'iyo migambi gapangwa na leta y'u Burundi hari ihayireba, usibye kuko ntatandukaniro ya leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa byose nuko. Hanyuma rero reka dukomereze n'ubundi hariya mu kiyaya. Yego. Mu kiyaya naho nuko nguko kiriya kiyaya cya Rusizi, abarundi naho bakomeje kubashinga intwaro ziremereye ndetse banatega za mini uriya muhanda wose, ariko kandi igihe nikigera biriya sivyo bizahagarika isezerano ry'Imana cyangwa se umugambi w'Imana gusohora. Nabo barabizi iyo bija kuba byari bifite icyo byari kubamarira, biba byarabe kibamariye bakiriza Sabyinyo iriya cyangwa se zabunagana na hehe, aho hose bitarabafashije bakiriza Rucuru aco bizobamarira hariya muri Uvira. Barabizi rero. Reka n'ubundi dukomereze Gatogota na Kamanyura. Umutekano wabo umeze neza, yego, bifashe neza, ibikorwa remezo birakogwa hariya. Mwe mu mbone zacu herereye Gatogota Kamanyura twavuganye yangiye kuko ati hano amasaha ushaki niyujukiraho niyugendaho. Ahubwo uyu munsi hari inama yabaye muri Kamanyura bihanganisha abaturage bababwira ibibazo bagiye bacamwo ku ngoma mbi, ariko nyine bababwira yuko ubu ngubu amahoro ari yose. Yego, uko niko hari Gatogota n'ubundi Kamanyura bimeze. Hanyuma rero reka n'ubundi dukubitire hariya Bukavu na za Nyangezi. Umutekano wabo wifashe neza rwose ibisanzwe. Hanyuma reka dukubitire umujyi wa Goma, dukuka tuja mu mujyi wa Kinshasa, aho uyu munsi umuriro wateje ikibazo ndetse ahambira perezida guhera mu kirere. Yego, umujyi wa Goma umutekano ni wose umeze neza. Umujyi wa Goma wifashe neza muri Rucuru, Wazalendo cyangwa se za Mayimayi ku bwinshi zikomeje kwiripotinga n'ibikoresho, aho zivuga yuko zishaka kwiyunga n'icama c'isezerano cyane. Yego, n'igisirikare nyaco kizi cyo gukora, kizi agaciro k'umuturage n'ivye. Izo ngabo zikomeje kwiyunga kugira ngo zize gutabara abaturage bakomeje kurengana, kandi dukomeza kuziheza. Karibu cyane ngo baze begere n'abandi nabo baze. Yego, erega ni inyeshamba zifite intwaro zitazi gukoresha, nabiyita abasirikare batazi umusirikare icyo ari cyo, nabatwara imbunda cyangwa se intwaro batazi kuzikoresha. Ariko niyemera akaza akiyunga akaja ku ndaraza y'ishuri, aziga ukeneye kuba umusoda, ukeneye kuba umusivile, kuja mu buzima busanzwe, ahabwa umwanya ndetse n'umutekano. Yego, hanyuma reka dukubitire bwana munyamakuru mu mujyi wa Kinshasa tugana ku musozo w'amakuru yacu y'uyu munsi. Umujyi wa Kinshasa haje kuba mu gicamunsi haza kuba ikibazo c'amashanyarazi. Urabizi ko ibintu bya Kongo kenshi biza bisa n'ibitagira nyirabyo, kuko uvuga ngo ikibuga mpuzamahanga canjiri kibashe kubura umuriro ni igitangaza, aho perezida wa Repubulika yari mu kirere abasha kumara iminota 40 atarabasha kwitura ku kibuga c'indege, aho bari bakiya bakora ubutabazi bwihuse, mbese ngo babanza kubura karibira za sama genereta kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze, kugira ngo babashe kuyobora indege zari muri ico kirere zibashe kwitura kuri gahunda. Rero ivyo ngivyo navyo umuntu akaba yakwibaza ngo se byatewe niki, ariko kandi ngo bahise bakonvoka cyangwa se bahamagaza abari bagize ico kibuga cyangwa se abari bagishinzwe bose, ngo bakaba bitavye ngo bazi kwisobanura impamvu byagenze gutyo.
ariko kandi ni bwa burangare ni ka gaciro gakeya baha ibikorwa byabo, ugasanga kenshi ibintu bigenda bisa nkaho bidafite ba nyirazo. Ndetse wari ukuriye ikibuga cya Njiri, umuyobozi mukuru wari ugikuriye yabashije guhagarikwa ku mirimo kugeza igihe hazabera inama cyangwa se ibiganiro. Ngayo rero nguko uko bimeze, nuko mu misozi miremire ndetse n'imigufi ihiriwe. Mukomeze mukurikirane Ikirura TV 1, tubagezaho amakuru yizewe kandi ku gihe.